ka arko bat arkowe yayong hazar arko sau ka senju kiseng rangba Katolik June 7 Shillong Archdiocese ka lapenlang ya ka jinga kenduk lang jongki ka bahing yau ha ka parish umsolat ha ka te ka sni lawan benten benta ya ka mas bakul da Reverend Father Pius Chadat I balong I spiritual director jong ka June 7 ha ka jinga don lang jong I Father Leo Yaubor parish priest ka umsolat parish kunjuru I Father Balestan Malbanyang parish priest ka Maubri I Father Sebastian Kalmau Klang ka Maulasmal parish Hagenkat iba Charles Marngal MLA bat MDC jong ka Mauhati constituency iba Carlos Khalkongor President ka Senjuk Kiseng Rangba Shillong Archdiocese kunjuk kipat jong ublay nadu ki sister ki kun samla bat ki heb barut lapan put ya kapai kasni da ka jumane sakramen na I Father Balestan Malbanyang bat ki program bapel bala yashim benta da ki rangba jong baro santuli ki parish hapok ka June 7 bat lapan benaru ya ka jingya kendulang haus 6 arhajar alpusan kan long ha umsmin parish Komen kopara Raji Yesus Kristus kopara mengenai baro nado wasdang mene kalaong kasni burong terasuk ke komen yang kirang baro ngai play kerpang ya kasun seren jungi kaba lapulong ya kene ka annual convention na kene jaga kejumpai berkerpan yang Niki Hartumau Presiden nanta Vice Presiden Pak Matius Rendong nanta Pak Dominic Bensong Pak Jenas dan dapat tiba-tiba kita gambar koi ngas dokumen itu kata-kata namar Pak Bon Kipor juga jigim juga ngadon berbor kiraba adu badan ketua Central Body mengira ya dikipu khas A terwa kasausna bad jigedon rengkat berkiramba bagi sekarang sisa haba ki rangba jungi kilong di bari mulai ki rangba jungi kilong di bakitia ya ki kam balang berkhoi tapi pe ki wei ki rangba bersong angne itu saya kira baman lo wei lo ki don kebentar batrau hai ki paris hai ki balang shlong ban yarap ya kilendo ya ki runyam Banjarap ya kabalang bahkan ke usapran habro kilian. Teragi pe wei napi bosong ne kidon kata bakral hagir kom di boher. Tingin wai bon Joseph khud balong nong yada jungi un kerku gerdo baron ai bor ini bagi penskam ha kejingai. Wei na ki nong yala bakral beli gerham hagawe ning interview wong Aktif Pareng. He lived like his master, the good shepherd, and he died like his master, the good shepherd. Kapumut warune Graham badai Protestant itu ya kejinglong nong ablang berat babha jongpop baab. Wong dola kum nong hikai jumur kum master jumur kum nong ablang berat babha baru ya bro kum nong ablang berat babha. Teka gospel mentakasni kakren ang kani kajong jong Jisu bude no ablang berat babha. Kala deh ka portelang dese ha por ba kidai kasni burom jong hiju ke bagi khot ka hanuka lane ka fees kasni burom jong kajing IT kerpan kebab kerpan kema yaki ya kata kajing job ma jong wai ni kiman komanda juti makabius persyayu Antiochus for fitness house name Syajar Shispan di Busan di Lukris Jisu wiaca kebenta kebamingi jong ketempun marmaniana nomar KDR kebaklainha tikine kiju yo iu kimpat kena hato de mesaya hato de tam tam yalap waswadia nanti hato de tam we na kinong yalap di bakra kunta
wa berkeli medai. Terhaga ni kapor jisuan ngalong nolak lang berat babha. Berbatai, tapi kita ngap lang berat dekat jutang kabarin. Kita lang berat kiba serie megadur jumulai. Haka kitab Exodus bon se la khod ublai kum nolak lang berat babha. Kumjur aga ha kitab juga sekian. Kumjur aga sam arulai kamay kren nung ab junga be turai berkunta terter teka ke bau jisu kwa berong ki prophet ki de